Deputy Commissioner ke East Khasi Hills Sanjay Goyal, Superintendent of Police ke East Khasi Hills Mario Hom Karkrang, ke Chief Judicial Magistrate ke Kong KL Lingdok Nongbri, bat ki officer ke muda haringkat kitrai jang ki yeng mala, minta kesengi ke Khat Patrick Jelew ki lanit mi syaka yeng ke syari, ke Meghalaya High Court, nak benta ke jing bishar ya ke mukaddama halor ki arf sautli ki mala ki bla syak hang tala hakni ke tayo. Hadu papin mi ya kini ke kubur, ompat sim layok pedang ya ke hukum nak ke yeng bishar ke bahajrong do. Kumban supentep ars ngi shwa ke jing bishar ya ke mukaddama ke bo district hak Khat Santrik Ujelew bat Khat Riu Trik Ujelew kilala ban pendep ya ke jing hang tala ya baro arf politely ki yeng bun mala lat nyok tang kawai ke pedang sedang sna menta nak daw bakila pen ya ke building bylaws arhajar khatway jong ke Meghalaya Urban Development Authority kabla sya bantai tang saw mala bakan thop ya ke ground floor bat lai mala lani ke G+3 kieng ki bla sya khang tala ki dei ki jong Narayan Prasad Junjunwala kabadan hakandai lat kamala jong Nilesh Tribriwala kabadan Hathana Road bat kiwe ki mala ki bakan thop ya kamala jong nong mikmat ke Jirang constituency uba Lambok Meliam ngap kabadan Halum Pengat bat kumjo ru ke School Islamia Secondary School Haji S Road Police Bazar.